kuri 17 Mageze dusome imigani 17 kuri 17 Natabampaye ndayikoresha neza dusome 17 inshuti zikundana ibihe byose Amen. Mana umugisha. Inshuti zikundana ibihe byose kandi umuvandimwe avukira gukura abandi. Ngani baturi kumwe tuvuga ngo amen. Mana bawo umugisha. Ndashima Imana ubwo no mugoroba mwiza. Nanjye mbonye amahirwe kugira icyo nganira. Mana himbazwe. Komeza gushimira abavandimwe batwakiriye. Mana bagire neza kabiri. Hanyuma nshimira umushumba twazanye nawe Imana mu umugisha nshimira Paul yatwitayeho akaracyakomeje bakadusezeranya nshimira ndayizeye nabigambiriye ndayizeye yaduhaye care kabisa yatwitayeho kandi nta muntu udakunda care nta numwe Imana mu umugisha yatwitayeho cyane bijyanye no gufungura kuturyamisha neza kubikora neza Imana mu umugisha Kanganire rino jambo teme twagiterane bari bateguye umwana mufite abarimu beza bayiganiriyeho turimo kuganira ku kintu cyitwa mu Kigiriki bakoresha ijambo ryitwa ngo ni peripateo rirasobanura ngo ni walking spirit kugendera mu mwuka niko kwezwa twaganiraga ko kugendera mu mwuka kutari icyo Kristo yakoze cyari gihagije ariko hari mu kuboko kwacu kwitwa kwemera gukorana n'uwo mwuka kugira ngo tube mu buzima busa n'icyo twizeye ariko reka nganira ibindi bisanzwe mu buzima busanzwe semeneme Bibiliya iki gitabo gisobanuye mu cyo bita formal equivalence cyangwa icyo bita dynamical equivalence bisobanura ngo ni ijambo kurindi kuko ifite ururimi yanditswemo hanyuma dynamical equivalence ni ukuvuga ngo ni igitekerezo ku kindi igihe cyose usoma Bibiliya ugomba kumvamo ibintu bibiri ugomba kubanza kumva ikinyarwanda nimba urimo gusoma ikinyarwanda ubushize niho navuze ijambo abapasiteri basigaye bashingira umuhungu n'umukobwa uvuye muri Kongo bakamuha Bibiliya y'icyongereza atakizi barangiza bakamubwira ngo hano ngo ibyo uzokenera byose uzobibona ngo ntuzoburara ikinyoma no kubesha azoburara kubera ko ibirimo ntabyumva gusa bakabikora nka formalite kugira ngo bikize umugeni agende aje muri honeymoon ababyeyi bagashingira abana babo bakabagurira amasahani n'ibitenge bakibagirwa kubagurira Bibiliya kubera ko nta gaciro ifite kandi agaciro kayo ni $200 yingiye zino mpapuro zikoze mu biti ariko hano bazayigurisha $1,500 abandi bakumva batoyigura nukuvuga ngo rero ntabwo Imana yaduhaye kino gitabo gusa ngo tuzoje mu ijuru ejo narababwiye rino ijambo narihishuriwe ndimo modoka ndimo kuza ntabwo twaremewe gukizwa ahubwo twaremewe imirimo myiza muri Kristo Yesu impamvu turi mu gushaka agakiza cyane twagashiraho umwete nuko twari twaragatakaje kuri Adamu kubera ko Imana ntitwaremewe gukizwa kuko ntitwavuye mu ijuru turabapagani twari dukijijwe noneho gatuza mu isi gukora imirimo muri Kristo Yesu yo muri Kristo Yesu noneho kubera ko twari twatakaje icyo gikorwa cyitwa gakiza twagombaga kubanza kugashakisha kugira ngo twongere dusubirane assurance yo kugira ibikorwa dukora bivuze ngo ntihazagira umuntu uzakomeza gushira umwete mu gukora ibikorwa atari yashaka gakiza uzabanza ukizwe ubone guhabwa assurance ibikorwa byose umuntu ashobora gukora adakishijwe ni umwuka wo kuri Adamu ariko ntabwo ari umwuka wa Kristo hanyuma ndashaka kuganira rino jambo ryitwa inshuti inshuti. 17 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
uzaha agaciro umuntu kubera ko message y'Imana yose iba mu bantu. Hazayishurirwa umuntu umwe akafasha abandi kubisobanukirwa neza, abantu bose bakagenda bafite uko bangana. Mfite agakobwa k'imyaka 3 azarambirwa ko turangiza kumugaburira ngo aje gukina n'abandi bana bangana. Iyo turi kumwe azayumva turi ababyeyi ariko kumva yo kwishimana n'inshuti cyane, nico kigero arimo. Hanyuma urasanga abandi bantu tungana nk'uko nabo bashaka kubana n'abandi bantu bangana nk'uko tungana. Ahantu hari abasaza hagazasa nkagiye kumugora. Yego? Hanyuma umubyeyi w'umukecuru azashaka ngo ajye ahandi hantu hari abakecuru. Igihe twari turi mu nzira bishop yakoresheje ijambo ngo karabona umusaza wese utambutse ngo akabona arabangamiwe ngo arashaka ngo yo karifuza ngo abasaza bose ngo bagende imbarara ngo azabone ari ahantu habereye abasaza. Niko yaza yifuza. Yewe niko yo kwifuza. Kubera iki? Nuwango iyo umusaza ari mu bandi basaza azagira gute? Aza yumva abe ameze neza. Nuwango uru rugendo tubamo. Uzofata umuntu utaza wita ku myambaro, udakunda kwita ku bintu byo kwambara, upfa kumutera gusa amahungu bazabambara neza. Ni iminsi mikeye uzasanga nawe yagabanyisha ipataro, ishati yamenye kuyigabanya nuko. Kandi kwambara imyenda iri kuri fitting nabyo ni byiza. Muri koga impamvu batafittingaga bakundaga gutizanya. Mu mujyi ntibakunda gutizanya imyenda. Nuko amuyidoderaho ikagukwira nuko bikaba birarangiye. Tuvuga ngo amen. Nico kinyejana turimo, umuntu yambaye nk'ipataro imufasha nikaba nka mampa, onezeza abasaza kubera ko ari mu gihe cabo, ariko ubusakuje muri kino gihe ubuteje akavuye. Niyo mpamvu umuntu wese ni ako nakari gaciyemo. Imana ni umukozi w'umuhanga ku buryo izi kwegereza abantu bafite ibyo ukeneye kugira ngo bakugeze kure, cyane cyane iby'umwuka byibanze, hanyuma no muri buno buzima busanzwe hakaba arimo n'ibindi. Turi kumwe? Mane bamugisha. Inshuti bisobanura iki? Ndashaka kubasobanurira rino jambo ryitwa inshuti. Inshuti birasobanura ngo ni umutima umwe uba mu bantu batandukanye. Umutima uba mu bantu batandukanye. Niyo mpamvu mu gitabo cya Filipi azavuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo ye. Kubera ko atavuze ngo mugire ya mitima. Umutima ni umwe. Ariko iyo tugize turi benshi tuba turi inshuti. Umutima w'Imana wicisha bugufi, utarimo uburyarya, utarimo ishyari, utarimo n'ibindi. Ubwo ntabwo mvuze ishari carico. Ishari ni ikintu kibi. Urana ntimwambona ko Tanganyika ari nini. Ariko wagize nk'umuntu ura rudasinziriye ngo hari umuntu wadashema igikombe aba ari umuswa. Kubera ko igikombe kukidaha muri Tanganyika ntaco bitwaye. Tanganyika ni nini. Nuvuga ngo iyo tugize umutima uri muri Yesu Kristo tukawugira turi abantu batandukanye, niko kuba inshuti. Semene amen. Niko kuba inshuti. Ikintu cyitwa ubushuti rikomoka kuri iryo jambo inshuti. Ubushuti bwo ni ubusabane buza buba hagati y'abantu bahuje umutima. Ni ubusabane buza buba hagati y'abantu bahuje iki? Umutima. Nuvuga ngo umuntu ukunda gusenga n'umuntu ukunda gusenga bafite umutima umwe wa Kristo witwa gukunda gusenga. Abo bantu ntibigoye kubagirana ubusabane, ntabwo bigoye, tibigoye. Niyo mpamvu Bibiliya yaravuze ngo iyo umwe nimuhorana intonganya muri mwebwe ntimukabeshere ukuri. Biba bivuze ngo nubona abantu batumvikana byanga byakunda hari ico bapfa kitaza kigaragara ariko kirahari. Semeneme. Kuko ntabwo bishoboka ko umuntu usenga n'usenga bashobora kutumvikana. Ntabwo byashoboka ko umuntu ukora umurimo w'ubupasiteri n'umuntu ukora umurimo w'ubupasiteri batakumvikana. Byanga byakunda. Ikiza gituma atabwo busabane ni imitima itandukanye. Ariko umutima twese tuza mu mutima muri Kristo Yesu biroroshe. Abashinwa tutaramenyana, tutarahura, bakijijwe ni inshuti zacu. Igisigaye gusa nuko tumenyana tukagirana ubushuti, tukagirana ubusabane, ariko ni inshuti zacu. Kubera iki? Kubera ko dufite wa mutima twese wari muri Kristo. Yes. Bivuze ngo nimba umuntu ashobora kutumvikana n'undi byanga byakunda ikibazo kirahari. Inama ya mbere rero nakubwira ukeneye inshuti imeze gute.
inshuti ya mbere ukeneye inshuti y'umukristo. Seme ukeneye inshuti y'iki y'umukristo. Kuri uburozi iyo buza kuba bwarafashwe n'umuntu umwe n'urugero, ariko ntagire undi muntu bashudika. Nta muntu wozinduka mu gitondo ngo fere ngo sinkuzi none ngukuraje he ati ngo wahagaze ngo ariko no gushakira gari kintu mfite kuguha iriki nashaka kuguha uburozi yewe simbukeneye ntiyo bikora. Azabanza akakwereka ko mugomba kuba muri umuntu umwe, akazakwereka ikindi kintu. Umuntu wese ushaka kukuyobya muri kino gitabo ntabwo asa mu gitondo bakubwira ngo ibingibi nibi azabanza akakuremamo akakugira inshuti buke umutima udahuye yarangiza akazakubesha. Mu bwenge Imana yaduhaye habamo ijambo ryitwa gutohoza ukamenya ukuri, kwitonda ukamenya ukuri. Tuvuga ngo amen. Ugomba gushaka inshuti ikijijwe. Icyo kintu umuntu wese akagira inshuti ikijijwe. Ikizagituma umuntu yemera kuba inshuti y'umuntu udakijijwe ni ikintu kimwe, ni igihe uri muri mission yo kugira ngo urebe ko wa muntu ahinduka nawe akaza kuri Yesu Kristo. Ariko ibyo umuntu abikora iyo yizeye ko afite igihe cyose uzemera kuba inshuti n'umuntu, uzahagarare ku cyo wamenye, uvuge ngo kino kintu ngihaye agaciro, nicyo nshaka kumuha, ariko icyo afite nisanga kidashitse kitameze nk'icyo mfite sindi bucemere. Niyo mpamvu ugomba kuba neza urishuwa n'icyo kintu. Semeneme. Cya kabiri, ugomba gushaka inshuti izoze gufasha muri runo rugendo ibikuremereye. Turi Kasarani narababwiye ngo isi ntigoye, abantu benshi bafata isi nkaho igoye. Isi ntabwo igoye. Imana yaduhaye amaboko abiri. Irakubwira ngo Felix, no kiganza cy'iburyo uzakoreshamo ibintu nzaguhereza, kino kiganza cy'ibumoso uzahereza abantu ibyo nzaba naguhaye. Hanyuma nimba Imana impaye muri kino kiganza cy'iburyo ibyo zakoresha, ikiganza ikambwira ngo bino bintu uzabihereze Paul, hanyuma Paul azategereza ibyo Imana yanshishijemo kumugezaho, ni ntabimuha nje nkabifata nkabikoresha. Paul azumva ko isi yamugoye, ni handi umuntu azahura n'undi akambwira ngo kenyiragoye, ngo ihangane ngo ibyo bihe bizabigera. Nuko kubesha, kubera ko ibisubizo byawe ukeneye hari umuntu Imana yabicishijemo, atikunze bizokugeraho. Tuvuga ngo eme. Imana ntabwo iziza mu gitondo ngo itere babwira ngo mwese nimutanguranwe mutore. Izinyuza mu bantu. Yarangiza akakubwira ngo Felix, ibi nkunyujijemo uzaryeho, ariko kandi uzanatangeho. Niba umuntu afite amashati 10, ndakubwiza ukuri, kurya 10 yose saa yawe, gusa nuko wikunze, ariko yose saa yawe. Niba ufite amakoti 5, kurya yose saa yawe, nuko gusa wikunze, ariko hari umuntu utegereje rya koti ufite. Niyo mpamvu igihe cyose uzibuka ko hari umuntu ukwiriye kugirira neza, ntabwo ari ukwiriye kugushimira, ni wowe ukwiriye kumushimira ukamubwira ngo ndashima Imana ko icyo Imana yanyujijemo kukiguha, ntiguhaye ko ntabaye umujura. Ego niba turi kumwe tuzamura ibiganza tuvuge ngo amen. Nitwe dukwiriye gushimira Imana, nitwe dukwiriye gushima Imana, dukwiriye gushima Imana. Habe n'amaturo muzosoma igitabo cy'ingoma ngo Dawidi amaze kubwira abantu be ngo nibatanga ituro, baratanze. Asenga isengesho ryanshimishije cyane. Yasenze isengesho ku gice cya 14, aravuga ngo Mana yanjye, ngo ndinde n'abantu banjye, ngo byatuma dukorera Uwiteka tubikunze. Mu yandi magambo, byari gushoboka ko batari kubikorera, ariko ishimwe yashimiye Imana ko amaboko yabo yemeye kurekura ibyo yari afite akabiha Imana. Noneho tekereza, kubera ko Imana izana imfubyi n'abapfakazi mu ikanisa, kubera ko Imana izamuguhereza inshuti y'umukene, kubera ko Imana izamuguhereza inshuti itishoboye. Ntabwo Imana yakugoye, nuko ifite kuzakunyuzamo ibyo uzogerera neza wa muntu.
tuvuge ngo amen. Abantu bose bakunda gusengera ubushobozi. Umuntu wese ukunda gusenga Imana uzampa amafaranga, uzoyitegura amafaranga Imana uzayaguha, ariko izahita ishura umurongo w'abantu nyuma agomba kuzogusaba. Ntigomba kuguha amafaranga itaguhaye abantu bazogusaba. Iziguhereza ibintu bibiri cyarimwe, iziguha amafaranga igahita iguhereza abantu bazogusaba. Niba ubwo Imana nza nambara ubusa nimbona afite imyenda, iziguha imyenda igahita iguhereza abantu bazogusaba. Ntabwo Imana izipfa kugira gutya gusa. Kubera iki Imana izikora ibyo bintu? Kubera iki ndi kubigisha gukora ibikorwa bitoya? Ibikorwa bitoya, mureka mbaho urugero. Manyamurenga icyaha gitinyitse n'uburozi, nico mutinya cyane. Ariko reka mbabwire, kugirira neza umuryango runaka ukabaha ifu, barangiza bakakwita umurozi, nibyo bifite agaciro kuruta uko wabaho nta muryango wagiriye neza, nta nico bakwisi. Tuvuge ngo eme, kuza mu rugo iwanjye, bivuge neza, kuza mu rugo iwanjye ukazana ifu, twarangiza nje n'umugore n'umwana tukavuga ngo ariko ino fu ntiketse ngo ariko mwayiretse, abandi ati mureke tuyige, ariko nyamara no mugore iki, twarangiza tukama duhimbikinda aho ngaho, tukama tuvuga ngo yaduha ifu ngo turamukeka, uwo twabwega ayo makuru ntazavuga ngo twamuketse, azavuga ngo uriya muntu yararoze, amakuru akaba amenyekana muhana ko waroze, ndetse warajanye ifu kwa Felix, none bakakwegekaho ikimenyetso c'ikinyoma kigaragara nko kuri bakavuga ntiwaroze, ati sinaroze, ikimenyetso wajanye ifu kwa Felix, ikimenyetso kikagufata, ariko ico bakureza ari ikinyoma. No icyo ngiki ikinyoma kimaze kugufata, abantu bose bazamenya kuri umurozi. Uwo muntu nimba atararoze yagize neza cyane kuruta uko yabaho bataramwise umurozi, nta n'umuntu yagiriye neza. Turi kumwe? Semeni amen. Mu gihe tubuze inshuti, Yesu niwe nshuti, isi yose isi azabona. Tuvuge ngo amen. Muziki nwaza biti neza. Ineza ni urukundo rwuzuye ubuntu. Urukundo rwuzuye ubuntu ni ikintu umuntu atarakwiriye gukorerwa. Hanyuma urukundo ni icyo bita igikorwa, nicyo ufite ku mutima ugishize mu bikorwa. Hanyuma ineza ni ukwemera guhereza umuntu kitari kimukwiriye, kitari n'ideni, ariko kubera ko umukunda ukamukorera icyo kintu. Nicyo Yesu yadukoreye. Ntabwo Yesu yatubwiye ko adukunda, Yesu yadukoreye ko adukunda. Yesu yari kudutelefone, yari kwandika ngo ndabakunda, byari binanditse muno, ariko ntabwo byari bihagije, yagombaga gukora icyo kimenyetso cy'uko adukunda. Semeneme. UN narababwiye ngo UN niki? UN ni ukumenya umuntu ufite ikibazo ukamuhuza n'ufite igisubizo bikaba birarangiye gusa. Nangwa iyo umuntu akubwiye ngo Felix wampaye ishati ukamubwira ntayo mfite, ariko rutonesha arayifite, ukayimuha, ubabaye UN biba byarangiye. Mu gitabo cy'Abagalatiya muzasoma ibice 6:2, Bibiliya ivuga ngo mwakirira nibibareme. Muzima mvuta dukorera nibyo bintu. Nugira ngo abantu badatigihe babaja kuganya, baja gusengera ibyo batakagombye gusengera. Nico Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Abakolosayi ngo ijambo ry'Imana ngo rifatakanyije n'ubuntu bw'Imana ngo risize umunyu. Uri risize umunyu no kuvuga ngo nugusangiza abandi kwizera kwacu dushizemo ubwenge. Gusangiza abantu kwizera kwa ushizemo ubwenge nukubabwira ngo ibimfite n'ubundi nabihawe n'Imana, nta mpamvu yo kubikomeraho, singwaye kubera ko mfite byinshi, ariko ndagusangije gusa. Uwo muntu ntiyizere wowe, akizera Imana yaguhaye ibyo ngibyo. Tuvuge ngo amen. Inshuti zikundana ibihe. Umuvandimwe we ntabwo akunda, umuvandimwe ntabwo mugomba gukundana ibihe byose. Umuvandimwe azaboneka mu gihe cy'amakuba. Nimusoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 23 nimba ntibeshye, cyangwa ku murongo wa 16, muzasoma igihe abavuze ngo bice Paulo, umwishwa we niwe wagiye kumubwira, nubishe bavuga ngo bakwice. Nuwa ngo yari akenewe muri ico gihe cy'ibyago. Ariko inshuti zikundana ibihe byose. Inshuti ya gatatu keneye
ikijijwe ishobora kukwakira ibikuremere ni inshuti iri hambo ituje. Hari abantu bazakunda n'inshuti zimeze mwihangane ko rino jambo ry'ikinyamurenge risa nk'irigoye zutuyaye mukabana wogo muri mwikosa akaba ngo naje sinari imuzi agakundana no naje sinari imuzi wowe uzahera muri ayo ngayo. Ntago twabereho kumenya amakosa y'abandi kuko inshuti nziza nimenya amakosa yawe ariko ntiyaguciremo urubanza ahubwo ikagufasha kuyakosora. Inshuti nziza ntabwo ari kutamenya amakosa ya mugenzi wawe nukuyamenya ntuyamuciremo urubanza ahubwo ukamukosora. Mboneho umwanya wo kubabwira rino jambo ntabwo dufite uburenganzira bwo kubabarira umuntu wari we wese ufite icyo apfa n'Imana. Ntabwo dufite uburenganzira bwo kumucira urubanza. Umuntu ufite icyo apfa n'Imana ntabwo dufite uburenganzira bwo kumubabarira twebwe mu gihe atarasaba Imana imbabazi, ariko kandi ntabwo dufite uburenganzira bwo kumucira urubanza. Ariko umuntu dufite icyo dupfa ni dufite uburenganzira bwo kumubabarira ariko ntidufite uburenganzira bwo kumucira urubanza. Ese ko birumvikanye? Umuntu ufite icyo apfa n'Imana ntabwo ufite uburenganzira bwo kumubabarira mu gihe atarasaba Imana imbabazi, ariko kandi tunafite n'uburenganzira bwo kumucira urubanza. Ariko umuntu muzagira icyo mupfa gutya bigaragara ufite uburenganzira bwo kumubabarira ariko ntufite uburenganzira bwo kumucira urubanza. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga mu gitabo cya Matayo ngo nimujya gusenga muzamuvuga ngo data ubabarira ibyaha byawe nkuko natwe tubabarira. Aho dufite uburenganzira bwo kubabarira ariko dufite uburenganzira bwo kubacira urubanza. Ariko abantu bafite icyo bapfa n'Imana tukamubabarira tukanamucira n'urubanza kereka iyo azosabira Imana imbabazi. Semeneme nubu inshuti n'umuntu always be humble, uzutuza amakosa abaho ariko umwihanganire. Buri ikiza gihinduka nico kibaho, ikitaza gihinduka ntikibaho. Nimba umuntu yari umuntu mwiza bwaca agakora ikosa ni ikimenyetso cerekana ko yova muri rya kosa akongera akaba umuntu mwiza. Ntabwo rero ikosa ariyo finale yo gutandukana kw'abantu. Nkunda kwigisha abantu kino kintu ubuzima bugira formule 5 ndarangije natinze cyane mu mbabarire ariko iminota bampaye asigaye iminota nk'8. Ubuzima ukuntu bwubakitse iyo umuntu amenya umuntu ukamumenya muhuriye muri bisi cyangwa muhuriye mu ikanisa cyangwa mu gisirimba cyangwa muri korali, iyo bukeye muza mu inshuti. Nyuma yo kuba inshuti muza mu inshuti magara. Nyuma yo kuba inshuti magara muza mukundana. Nyuma yo gukundana ikintu kiba nyuma yo gukundana no kugukosera. Tizokunda ta nshuti muzomenya itazogukosera. Nsinzi kari Yesu wenyine. Muri buno buzima umuntu muzomenyana muzoba inshuti. Nyuma yo kuba inshuti mu inshuti magara mukundana. Nyuma yo gukundana agukorera ikosa naho ngaho abisi baza bagarukira mugateye mutandukana ugahita ugenda ukamenya uwundi muntu mukaba inshuti magara mugakundana akagukosera yewe sinari nkuzi nuko. Ariko abakristo saho ngaho hari indi ntambwe ibinyuma yitwa ndakubabariye. Tuvuga ngo eme murayumvise yitwa twaramenye tuba inshuti magara turakundana urankosera ariko ngize gute ndakubabariye. Ubuzima bugakomeza tutakaza inshuti. Kandangize muri ano magambo inshuti idafite iki kumariye nico kimwe n'umuntu kwanga udafite uko yokugira. Inshuti idafite iki kumariye ni kimwe n'umwanzi udafite icyo yo gutwara. Kubwira umuntu ngo ndagukunda ntaco yo kumarira nico kimwe n'umuntu uzo kubwira ngo ndakwanga ntako yo kugira. Bombe barangana. Bombe barangana. Umuntu uzo kubwira cyane ndagukunda ntaco yo kumarira nico kimwe n'umuntu uzo wagumukubwira buri munsi ndakwanga ntako yo kugira. Ngati tuvuge ngo amen. Ikindi uzamenya gutandukanya inshuti yawe n'inshuti z'ibyawe. Inshuti yawe n'inshuti z'ibyawe. Hari abantu bagukundira ibyo ufite hakana n'abantu bagukundira uko umeze. Zakunda umuntu
uzaguha agaciro kumeze. Bibiri zivuga ko ngo abantu bakunda bakize, ngaruko umuntu ari umukene ngo n'abavandimwe bazamwanga. Kandi sico gikenewe. Ikindi kintu uzamenyeraho inshuti izibana nawe mu makuru, ariko umuntu utari inshuti azamenya amakuru yawe. Umuntu utari inshuti yawe azamenya amakuru ngo numvishije Bizimana, ngo numvishije Ndayizeye, numvishije Felix, nukumenya amakuru. Ariko inshuti suko zibigenza, izitera intambwe 3 4 ikagusanga ikakubwira ngo muri ibi bihe bigoye wihangane, turi kumwe. Nico Yesu gusa, nibwo bwiza bwa Yesu gusa. Tumwamona zino ntebe z'imbere, izi zose zizi imbere muzamubona. Tuvuga ngo eme? Natinze cyane. Tumwamona zino ntebe z'imbere, izi zose mwamubona. Izi mwamubona. Hano mwikanisi zose mwamubona. Niza abapagani. Izi zose. Kuko nawe agomba kwicara imbere kugira ngo begere bafure. Bazoza bumva ubutumwa neza. Ariko mwebwe abapagani iyo binjiye hafi kubuza mu mwicaza, mukamwamuburaho mu mupfunda. Kubera iki? Mu nguni. Izi niza abapagani kugira ngo begere bafure bumva ubutumwa neza. Mugihe tubuze inshuti tugumana ukwizera, Yesu ni wewe nshuti izaho. Isi nibiza uwizera azabona. Isi yose nibizavaho, semeneme. Impano nziza mu buzima, haba impano zibiri mu buzima. Impano nziza mu buzima wakwiha ukavuga ngo ndikunda nzihereze ikintu. Iya mbere no guhinduka, niyo mpano nziza wakwiha ukavuga ngo nihaye impano nziza no guhinduka. Iya kabiri no kugira inshuti nziza. Tumwamubona ikimuga kiri mu nzira nziza, kiraruta umwaterete wayobye. Ikimuga kiri mu nzira nziza kiraruta umwaterete wayobye. Abaterete ni bandi bazakora amarushanwa yo kwiruka, kuko nubwo afite speed tazoshika tacerekeza. Kandi mu nzu y'Imana ntiyakenewe speed, yakenewe direction. Niyo mpamvu kimuga kiri mu nzira nziza kiraruta umwaterete wayobye. Muri uru rugendo rero ntabwo Imana dushaka twatwihuta ngo tuzoshike, ahubwo iradushaka ngo tuzojane n'abandi dushikane. Tuvuga ngo eme? Ntabwo Imana idushaka muri uru rugendo umuntu azozeruka ngo nje mbaye uwa mbere, ngo naje mbaye uwa kabiri, ngo naje mbaye uwa gatatu. Ntabwo ari byo Imana ishaka. Imana irashaka umuntu wiruka akabona abandi basigaye akagenda akavuga ngo nawe ngwino ihangane, akagenda. Niba ari umukecuru akagenda uko yaza agenda, niba ari umusore akavuga ngo twiruke akagenda akazana abandi. Tuvuga ngo eme? Nizo nshuti gusa zikenewe. Ntabwo hakenewe gushika wenyine, hakenewe ngo twese tuzogera gute? Tuzoshikana. Impano nziza muri buno buzima. Muzamwanga umuntu mubi ninde? Umuntu mubi n'umuntu udafite inshuti. Abanyamarenga ntibavuze ngo amakosa y'umuvandimwe ngo igicumuro, ngo icyaha cy'umuvandimwe ngo ni igicumuro. Icyo bazabona ko ari icyaha, bazamubona asa nk'uwakoshe. Ariko none uzakora agakosa gatori mu bantu bakwanga. Uzoreba. Uzuye ngo petrole yamenetse, baza bakabya ikosa wakoze bakarisongoza bakarikabza. Kubera iki? Ntabwo bashobora kukwihanganira, ntabwo afite wa mutima ari muri Kristo Yesu. Kandi kizodutsinda ne kintu kimwe, nuko Yesu bari abantu bose yahamagaye, nta munyembaraga wari urimo. Bose bari abanyantegeke, gusa kubana na Yesu byatumye ahinduka abanyembaraga. Yego. Amen.
ntimwamubona ko bazafata amadafari abiri bakayubaka kuvuga ngo amadafari abiri bafasha inonsu pastor n'ubushize yarabivuze inonsu bayifashe bakarunda amatafari akagarara hejuru bavuga ngo barubatse batashizemo sima barateretse ikiza gituma gikomera singira ngo ni sima aho ubushuti nibwo sima izikomeza amatafari mwamubona hari hagati ya pasiteri bishop wanje na Bizimana hari hagati hagomba kuba harimo sima yitwa ubushuti hagomba kuba harimo sima yitwa hagati yawe n'undi muntu uzogende mushireho sima cement niyo ubwo bushuti niyo sima izikomeza abantu babiri bagahura batari bahuje semeneme kandangiza mugihe tubuze inshuti tukwizera Yesu ni inshuti nziza izahorana natwe isi ntibizaba ijuru rikabaho uwizera azabona ayo masezerano. niba turi kumwe tuvuga ngo amen nakandangiriza muri ijambo rimwe biragoye kugira inshuti itari inshuti y'Imana biragoye kugira inshuti itari inshuti biragoye cyane biragusaba imbaraga kugira inshuti itari inshuti y'Imana biragusaba imbaraga umumama ukunda gusenga gufata ubuzima bwiwe atari muri mission ya Yesu Kristo akavuga ngo inshuti yanjye n'uno mama udakunda gusenga biragoye umusore udakunda gusenga gufata ubuzima bwiwe akabushira mu bandi bahungu badakunda gusenga atari muri mission ya Yesu Kristo yo kubahindura biragoye umupasiteri ukunda gusenga gufata ubuzima bwiwe akabushira mu bandi pasiteri badakunda gusenga akavuga ngo ni inshuti zanjye atari muri mission ya Yesu Kristo biragoye amen nimwakira ijambo ry'Imana murakoze